Мынаке. Жалаң пародалар екен. Тез эле. Достор, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Урматтуу мекендештер. Сокулук мал базарындабыз. Бүгүн апта күнү жексенбе 13-июль 2025-жыл. Чөбүлсү Сокулук району. Сокулук мал базары, достор. Так. Ол Баткенге кетет экен. Элек. Так, мол базарга чыгып. Канча сурайсыз болот аксыр? 180. Музоосу менен 180. О, бир желин иштебейт го дейм, а? Же эм койдубу? Жок, рабочий. Музоосу менен 180. Бул канча торпогу? Жок, баланс менен 180. Жок, канча торпогу? Балансы хозяйны. Кайсысы хозяин? Яна автоколкасы. Мына. Хозяин башка экен, швец 180 миң. Номер билбейсизби? Хозяин? Ал сатар эмес, дыйкандын колдон го дейм. Мына. 13 литр бөлсөң берет. 13 литр бе? Аз го? Ондай чоң ой. Номер билбейбиз. Козу канча ба экен? Козуну бирөөгө подарка кетти. А? Бирөөгө подарка кетти эле. Подарка? Ошко. Ошко. Эркек экен, а бул? Эркек. Жакшы экен. Подарка кетти дейт. Так, могу номерге чаласыздар. Ош нокат кызыл кыя. Так, дал көргөзөйүн. Запасный. Чала бересиздер. Мынаке. 555 87 87 86 508 22 00 80 22 00 80 Базар аламы. Томго бар эмес. Сиздерге бул чарса койлор. Yo, бияктарда бол көп жүрүп калды. Козлар. Козлардан баштайбыз. Аксакалдык эле. Сиздики? Булар эркек ургач. Сатылып кетти. Канчадан кетти сыр болду? Сиз алдыңызбы жок? Канчадан болду? 17. Ulan satmayısız bir ekol. Özbekistan'a gider. Özbekistan'a gidedik emine. Özbekistan yolu açılgan okşaydı. 17 bin gel. O kozlar. Jalan erkekler. Жақсы. Şunda öyle otursa жақсы. Optom satılsa. Özbekistan'dan konaklar kelgen okşaydı. Kançadan şef? 25 ta. Qo'zi qo'chqorlar. 25 mingdan beri. Tak, o urg'ochlar bor ekan. O urg'och qo'zlar qanchadan? 20 dan. 20 mingdan. Qancha oyliklar bor? 5-6 aylıklar. 5-6 oyliklar, ha? 20 mingdan beri. Ama o erkegi de shundaymi? 30. 30 ekan. Bunun sveti kulağı moşuna ekan bırak. 30 deydi. Ama o gigant kaç? Gigant aksakal. Kanca? 80. Boğaz koy. Boğaz koy. 80 bin deydi. Kanca tiş bu? Kanca tiş? 6 tiş. Boğaz koy 80 bin deydi. Bırak çoğun ekan bu. Şunday. Çoğun koy ekan. Ya bu kara koçkorlar kancadan ne? Assalamu alaikum. Ha? 21 deydi. Qo'zi qo'chqorlar, ha? Qo'zi qo'chqor. 21 dan ekan bular. Ama cho'ngdorchi. Cho'ngdor. Cho'ng ekan. O, bunaqay. O qo'chqorni qarangizlar. Cho'ng qo'chqor. Ya bu gigant qaysi liniyadan bu? Nasarok liniya. Liniya Nasarok. 5'ten 6'ya gitti. 20'da emesi. Kulağı 20. Boyu 1.4. Boyu 1.4. Tak, bağısı kança? 200 ming so'm. Bazar kança verdi bağı? Pazar verilek. Şu verilek, ha? Bulça? Bu 100 bin.
Бұл 100 мың дейді. Башты қараңыздар. Онда оған башы келеді. Бұлар тренировка қыл залдан шығып тұр. Мощный екен. Так, номер айтпайсыз ба? Айтайын, 0555 0555 06 24 04. 06 24 04. Так. Бағасын түші бересіз бе? О, түшіп беремін. Доставкасы ұйыштырасыз. Бұл варианттар бар жоқ па? Варианттар жоқ, ақшаға ғана. Тек ақшаға. Ұқтыңыздар достар мына. Тек ақшаға дейді. А бұл қозыларшы, қозылар? Басқа бұлар. Қаншадан дегізі? 15-тен дейді. Қозы қошқырлар. О, кімдік екен? Бренд свет. Қанша сұрайсыз? Бұл да залдан шығып тұр. Тап-топты. Базар аламы? 100 мың. Бұл түші қандай екен? Құлағы 20 шығады. 2 жаш, 4 түші. Қачау екен бұл? Линиясы жа? 80. Линия 80. 100 мың сом. Базар қанша берді бұл? Базар берелек. Бақа берелек, а? Өзбекстанға кетіп қалады. Өзбекстан жолы ашылып тұр. Ондығын қошқыр. Жақшы. Содаңызды берсін. 100 мың сом дейді. О, қошқыр. Қозу қандай бұл? Қанша бұл? Я. 40 мың. Ал ол 2 түштен 40 мың дейді. Шарбалардан сұрайық, шарбалардан. Так, қошқырларды тарта берейікші. Мына ке. Қачау екен, свет қараңыздар. Ассалаумалейкум. Бұлар 20 шығады оқшайды, а? Қанша сұрайсың? 80 мың. 80 мың сом. Түшіні білбедік. Қанша түш. Так, о жаға керекші. 4, 5, 6 қошқар тұрады. 6 қошқар екен. Бұларды қантып қармаңыздар. Қаншадан бұлар? Ашменен баққан. 150, 130. Линиясыға қарап. Қайсы ең қымбаты? Ең қымбаты мұнау Карзайды. Графтың линиясы. Бұл Карзай, бұл граф. Түштері ше? Түштері мұнау 2 түш, граф 6 түш. 2 түш, 6 түш. Мұна. Ең арзаны қайсысы? Ең арзан мұнау. О, 120 мың дейді. Мұна. 120-дан 150-ге чейін, а? Анымдағы нормаль түш өтіп беремін. Дағы өтіп берем дейді. Ол гиганттар. Так, телефон номер айтыңыз, көп сөйлебейін мен. 0703 833 834. Мұна ке. Қаяқтан алып келдіңіздер мұны? Алатау 2-ден. Жақшы, мұна. Линия тоу дейді. Бұлардың бойлары қанша примерно? Метрлер екен. Бұны қанта алып келдіңіз? Базар алдыңыз бе? Сізге көніп тұр, дрессированный. Дрессированный или дрессированный? Тура айтшы мұ қайсысы? Ашменен баққанда мұны ашменен баққан. Азырқы номерге чаластар достар. Так, ұрғатшыларды тоғайын ұрғатшы. Бұяқты. Ұрғатшы қозылар қаттар екен. Зелам еркектерді көргөз салып. Ойлар жүзе тарасы. Ассалаумалейкум. Шеф, қанша сұрайсыз ба? 350 мың. 350 мың дейді. Бұна базардың ең алдын қойлардың бірі. 350 мың сом. Боз ба? Линиясы қайсы мың? Линияда атаман. Линия атаман. Түші түш. Түші құнан қойда 3 жылдық. 3 жылдық құнан қой. Боз болса қайсынан қашты бұл? Карабинің линиядан қашты. Корабльдің линиясы. 350 мың. 350 мың сом. Базар қанша берді ба? Емеле кел. Емеле келдіңіз. Қанша көресіз? Магазинский бағасы. Сұрай бердім, берейін. 250. Мен видео тартам да, YouTube қач.
Bunday dağı var mı yok mu? Bunday dağı var mı? Var ön cayma. Kuyrukta razı dakansa ekan. Жақсы. Telefon nomer qoldiramiz. Boy 92. 0 qancha? Boy 92. Ha, boyu 92. Telefon nomer aytib o'tibdi. 700 lira. 0700 42. 42 89 06. 06. Buna çalasızlar dostlar. 42 89 06. Onların cününü qarаңыздар, cününü. Mochna ekan. Assalomu alaykum. Qancha so'raysiz ularga? O'zi qo'zu. Qo'zi 200. Bozor alami. 70 ming. 70 ming. Aha. O 3 yaşga to'ldi, 200 ming. Bu 3 yaş. 200 ming so'm. Otlarni qarаңыздар, mo. Tak, bularga bozor qancha berdi ba? Berdi-mi? Aka berilib жаңыле keldi. Жаңыле keldingiz. Liniya qaysilar bular? Широкий. Liniya широкий. Quyruq mochna ekan. Bu uzunluğu 1.60 chiqib qoladimi? Tak. Onun quyruğunu ko'rib. Bo'ldi. Bularni qanchadan tushib berasiz men? Bere turgan yerimiz. Kemi var ha? Kemi var bizde. Yaxshi. Telefon nomer aytыңыз. 0709 0709 119 119 125. 125. Xayrlı öğretsin, çalaslar öğretsin. Özbekistan'dan suraytda mı var? Yaxshi satыңыз. Onda onu qo'y. Onday yo'q. O urg'och emasmi? Qaysi? Reysiz yo'q. Ezi yo'q mu? Reys qayerda? Ularchi ular? Ular var erkekte. Ana qo'ylar var. Bu qo'zi qo'chqor ekan-a? Qancha shu? 30 lira otamiz. 30. Bunisi aç. O kadar öyle. Ekattan şedevr nevreler ama. Şedevrning nevreleri. O aqtın mordasini qarаңыз. Qonqosini. 25 bo'lsa berasiz. 25 ga beramiz deydi. Onda olgan qo'ylar. Gördüğünüzler mi? Tak. Abul qo'ylar qanchadan? Buna to'xtu 180, buna 90 ming so'm. Bu 180, bu 90 ming. Liniya qaysi bular? Graf. Liniya graf. Telefon nomer aytmaysizmi? Yo'qmi? Telefon nomer yo'q deydi. Mashinaga narxi cho'ng do'ridachi. Cho'ng do'ri. Assalomu alaykum, shof. Qandaysiz? Bular tishlari qanday shof bular? Qo'zi tish. Cuma alıp gelgendir. Qo'zi tishlar. Da, bahosi qancha? 65'tir. 65 ming deydi. Onda o'g'il qo'zi tish urg'ochlar. Yana birinchi qidirgan yo'q. Jalon erkak tartyapti, urg'ochlar ko'rdingizmi? Liniyachi liniya. Yine şarkı. Liniya sharpek. Qanchadan berasiz vardı? 60'dan biri. 60'dan berem deydi. Nomerni aytыңыз. 0550. 0550. 17. Qancha? 17. 17 89. 89 56. 56. Çalaslar. O, mına echki. O echkini qarаңыздар. Gulabi degan paroda. Qancha, qanday paroda? Gulabi, Pakistan. Gulabi, Pakistan. Bunun qulog'i qancha? 1,5 metr chiqadi deydi. Chiqadi elefant. 50 santimetr chiqadi ekan mana. Arashandarga berib turish kerak ekan qulog'ini bular. Birinchi nomeri Arasan taqqa qolsin. Yaxshi bular iki qulog'i bilan ba? Ikki ulog'i bilan bir urg'och. Bu negizi süt bag'atni olib qanday bo'ladi? Jet bag'at. Süt et. 10 Süt litrgacha et. süt beradi. 10 litrgacha beradi. Hoppa, bunaqa. O uloqlar bunday turg'izay. O uloqlar erkak urg'ochi. Biri urg'och, biri erkak. Cho'ng erkak, biri urg'ochi. Budan büyük. Tekeleri var yo'q bularning? Tekesi uyda 1 metr 5 santim. 1.10 ga deyim. 1.10. Tak, bunun bahosi qancha dediniz? Yine valla $6.000. Usul 3 baş. Semya 3 baş. 3 baş $6.000 deydi.
$6000 dollar. Bazar süreylek. Neye mi geldik? Ha, emele geldiniz. Жақсы. Көп сүйлөбөйүн, номерди айтыңыз. 550 Калганы өздөр сурап алат. 0550 09 09 59 59 30. Ne деген порода дедіңіз? Gulabi. Gulabi деген, достар. Мына. Gulabi издегендер. Bir күндө 10 литрге чейин берет дейт. Шондой деді азыр мына. О, мына дагы мощный кошкорлор. Ассалауму алейкум. Ya bular erkek urgaçı? 3 erkek urgaç. Qaysı urgaç? Biri urgaç eken, 3 erkek. Bular kançadan? Urgaç 50. Erkekler 40'tan, urgaçı 50. Bular kança aylıklar? 3 ay. 3 aylıklar. Liniyası qaysı? Tornado. Tornado. Liniya Tornado deydi mına ke. O qo'shqirlarni qarangizlar. Butlar jo'n ekan. Bozor baho berdi bularga. Opton berotchi. Qanchadan? 150. Optom 150 berdi. Mana yaxshi. Telefon nomeri aytami? 0700 0700 22 02 02 46 Yaxşı mına 46 çalasızlar. Ya bular qanchadan ekan? 25 25 urg'achi erkek. Urg'achilar. Ha bularcha? 13.000 deydi. Ya bunun qanday razницасы var? Bunun bu da qanı var ekan Araşan. Bu обычный. Bular 13'ten. Erkek urg'ach aralar. Narxlar qancha var şaqda erkek? 41 var. Bu yoqda 25 var. Buna. Qancha aylıklar dediniz? 3,5 aylıklar. Telefon numarınız qanchalar? 0772 99 99 01. Jottap qalasizlar bu nomerni. Çalыңызlar o'sir. Mana. Hozir keraklar. Hozir keraklar çalasizlar. Tak yetke. Yetke qo'ylarni so'rayman. Bak kozlar ekan. Ya şu kozlar qanchadan bular? 12,5'dan. Aleyküm assalam. Aleyküm. 10'da 10 var. Жатқан қызыл. Erkek urgaçı. Var erkekler var. Erkek kozlar 12'den 10.000'den deydi. Bak. Ondan urgaç erkek kozlar 3-4 aylıkta. Tak. Ушундай баалар. Соқулукта. Арасынан дыйкандардан тартып көрүүгө өзү аракет кылып атабыз. Алып саткандардан эмес. Дагы козулар бар экен. Ешкини сурап алып, ешкини. Ешки. Ешки канчадан экен булар? 9. Канчадан канчага чейин? 8.000'den 14.000. O ulaktarçı. Ulaktar 3.000 4.000'den deydi. Buların kayaktan geldi bulara. Narından gelgen eskiler eken. Şunday bağ. Eyyanı ataş. Tak kozu koçkor. Altta kança bu? 2.000 dolar. 2.000 dolar. Linya kaç? Enesi 80'nin uçkası, atası Grafton'un. Enesi atası da linyası var eken. Ta 2.000 dolar bağ verdi bu. Sıradı? 110.000 lira. 110.000 vermediniz. Vermedin. Telefon numarayı aytınız. 550 0550 46 46 46 daha 46 95. 95. Хорошо. Bular kimdeki içinde? Bular toktular mı? İyi toktular. Toktular dostlar. Hazırkı nomerge çalasızlar. Хорошо. Жақсы satыңыз. Ya kança aldı bu? 5.000'ge aldınız ha? Dişi qanday ekan bu? Dişi var. Dişi var ha? Bunu jemge taşlaysiz. Jemge. Mana. Bulardı alıp atasızlar mı? Oho, mana. Jemge kirek ekan bular. O qo'chqor qancha oldu? Qo'shqor biröler alboqsa. Başqa birölik ha? Qo'ylar, mana 2.000 oldu. 5.000, 3.000 shunday.
5000, 3000, 2000. Başta dedi koy eldim nemesini etmek. O. Kımmat devirişet. Hem araşanlar kımbat bular. Çarba koylar arzan Çarba ne? mana bunu 2000'ge geldi. Bunu 10 doza bolat içine darlap koysa. Aa, karo gelişken emas bular. Aa. Şunday bağlar dostlar bunlar. Çarba koylar arzanlar. Bu kozuça. 8000 deb kozu. Ya şunday bağlar videoni aqtayız. Like'ni bosib qo'ldingizlar.